ithuna lika Jesu lila la eduze kwaseNamibia kusho ukuthi amazwe ke le Kingdom of Judah in Jerusalem kungena eSouth Africa, kungena eNamibia, kungena iZimbabwe, kungena eMozambique, kungena oZambia, kungena oMalawi, kungena oAngola, kungena oTanzania. All the SADC regions. Yes. Kodwa umbuso wenkosi uJesu uhamba uzuyofika kuphi eSub-Sahara Africa lapha eSahel la khona uAbrahama nje uzalwa ubaba wakhe uTera iseBurkina Faso Ur bese kuzothi eHaran la athola khona unkosikazi wakhe uSara eseNiger bese kuzothi uIsaac wakhe unkosikazi naye walandwa kuphi eBurkina Faso bese kuthi uJacob yena lamakhosikazi akhe awu4 njengoba wayesebenza kulabane eNigeria. Sibingelele sesibuyile sibuya no part 8 kule video sifisa ukuveza ukuthi uJesu njengoba wabethelwa kuphi nendawo ngoba sesiyazi ukuthi Canaan ise Southern Africa ikuliphi ilizwe eSouthern Africa la khona uJesu abethelwa khona and also wangcwatshwa kuphi. Sibonile ivideo Nkosi yami iyadabukisa le nto le video sivule ngayo abantu baya le emazweni baya kwithuna elingekho ithuna lamanga ithuna lokwakhiwa alona ngisho ithuna bayokhala inyembezi khona bayitshela ukuthi babona ithuna la Jesu abafundisi bagcwala khona lapha Nkosi yami kanti into engekho yonke le lapha into engekho yonke into yokwakhiwa isinema le imovie le into engekho ithuna la Jesu ngabe likuphi nendawo eSouthern Africa na ake singene kuyona nansi ake singene kuyona kuthiwa lana njengoba kuthiwa uJesu wangcwatshwa eGolgotha kuthiwa Golgotha meaning the place of skull igama elithi Golgotha lisho ukuthi the place of skull is famous as the site of Jesus crucifixion ila abethelwa khona a small hill underliner a small hill outside ancient Jerusalem. Number 1 iGolgotha kuthiwa it's a place of skull it is a hill in a hill emise kweskull iskall somuntu right okwesibili iGolgotha sikufundayo ngayo outside of ancient Jerusalem. Now kwivideo esedlule sikuvezile ukuthi iJerusalem endala iseBotswana right now nakho kuyavezwa la kuthiwani kuthiwa iGolgotha outside of iBotswana okusho ukuthi ikwenye i-country eseduze neBotswana eseceleni kweBotswana iNamibia. Ufakazi bokuqala iGolgotha la uJesu abethelwa khona nala khona ithuna lakhe iseNamibia but sifuna obunye ubufakazi futhi obuzo corresponda ibuphi obunye ubufakazi ake singene kuyona nakho ake siphinde futhi siconfirm ukuthola lana based on the Bible Jesus' tomb was located in a garden near the site of his crucifixion at Golgotha. So kokubili ukucrucify kwakhe kwakuseGolgotha ithuna lakhe laliseGolgotha kwigarden near iGolgotha right yini iGolgotha intaba emise okweskull right okunye kuveziwe ngethuna la Jesu nala acrucify khona eGolgotha kuthiwa iGolgotha outside of ancient Jerusalem iJerusalem lakudala liseBotswana i-country eseceleni kwaBotswana uNamibia right akasibheke ukuthi eNamibia ikhona yini ihill emise kweskull right kuthiwa iGolgotha yini ihill emise kweskull right and kuthiwa iGolgotha seceleni kwani kwe-ancient Jerusalem iJerusalem sikutholile ukuthi liseBotswana now thina sithi iGolgotha iseNamibia akasibheke ubufakazi ukuthi ikhona yini ihill emise kweskull njengeGolgotha na akasibheke
Okay, ake sizwe ukuthi kuthiwani ngeNamibia. Kuthiwa lana, yes, there is a rock formation known as the Skull. Nayizwa indaba. It's a rock formation known as the Skull in Namibia, located within bafaka lo dot wegama labo abalifakile in the Namib desert, right? I guess sizwe futhi kuthiwani ngale Skull formation. Kuthiwa lana, the Skull formation is one of several extraordinary natural granite sculptures at bafaka leli gama labo leli, created by the wind erosion and weathering over 550 million years. Le ndawo kuthiwa iGolgotha ya-createka over 550 million years ago. Ihili emise okweskull kwi-desert, ilapho-ke uJesu abethelwa khona. Wabe sengcwatshwa kwingadi eseduze neGolgotha. Hayi leli thuna leli abantu abakulona, nibonile ke ivideo ngivula ngayo abantu bebhizi bekhalela ithuna leli fake, nendawo eyifake, kudliwela imali nje lapho. Kudliwela imali nje lapho, into engekho yonke leyi, yabo. Ama-Africans ayakhona nkosi yami ayokhala lapha ekhalela into engekho, abafundisi baya lapha bayokhalela into engekho. uJesu wangcwatshela eNamibia, iGolgotha la bethelwa khona iseNamibia as well. So ngicela ukuthi ngime la bese ngenza i-review yeindawo ezise-Southern Africa esidiscoverile eseBhabhelini. Ngicela ukuthi sibuke la. Now so sasithola ubufakazi ke manje beyindawo esidiscoverile nama-features esiwadiscoverile aseBhabhelini. Indawo ekuthiwa iKenani ile ndawo ekuthiwa ise-Southern Africa, okusho ukuthi o-Angola, o-Zambia, o-Mozambique, iZimbabwe, iSwaziland, iLesotho, iSouth Africa, iBotswana, iNamibia. Zonke lezo indawo lezi ezise-Southern Africa indawo yaseKenani, la khona abantwana babani ba-Israyeli. U-Israyeli ngisazomveza ukuthi ubani igama lakhe langempela. Ila khona abantwana babani ba-Israyeli eKenani, kuyona yonke le ndawo le ekuthiwa iSouthern Africa. Ake siqhubeke siveze okunye sikutholile futhi. Now since sesitholile ukuthi iKenani ise-Southern Africa, iziphi ke ezinye indawo eziseBhabhelini esitholile na? Number 1, sitholile ukuthi iJerusalem eseBotswana, sinobufakazi balokho. Sitholile ukuthi iGolgotha iseNamibia, la khona uJesu abethelwa khona ophindwa ngcwatshwa khona, sinobufakazi balokho. Sitholile ukuthi iGalilee Sea ile lapha ngase-Cape Town ukhuphuke eNamibia, sinobufakazi balokho. Sitholile ukuthi iGarden of Eden ise-Eastern Cape, sinobufakazi balokho. Sitholile ukuthi iCapernaum, le ndawo uJesu ayishumayela kuyona ephusha iministry yakhe, ise-Eastern Cape, Western Cape nase-Northern Cape, sinobufakazi balokho. Sitholile ukuthi indawo la uJesu azalelwa khona iseBethlehem eFree State, sinobufakazi balokho. Sitholile ukuthi indawo la uJesu akhulela khona ekuthiwa iseNazaretha isempumalanga, sinobufakazi balokho. Sitholile futhi ukuthi iJordan, umfula uJesu abhabhadiswa kuwona, ulomfula osuka lapha eSouth Africa kuthiwa uSuthu River, bese uyahamba udlula eSwaziland, bese uyahamba uyophelela eMaputo. Lo mfula obizwa ngokuthi iJordan River. Lo mfula useSouth Africa naseSwazini naseMozambique, sinobufakazi balokho. Hence yonke into yayenzeka leSouthern Africa ephathelene noJesu. That is why okhokho bethu bathi uJesu mayesebonakala thina siyofana naye, babengahlanye emakhanda. That is why okhokho bethu babethi uma uJesu esebonakala thina siyofana naye. Babemnyama ko okhokho bethu, babengeve bebelungu, babengeve bemhlophe, babemnyama, babazi ukuthi bakhuluma ngani, babemazi uJesu wangempela, not lo babemfaka ngenkani. Sicela ukuthi siyibambe la. Uzolandela upart 9, ngizobe sengena emakhosini ase-Southern Africa, amakhosi ka-Israyeli, amakhosi, ubukhosi obaphuma ngaphansi kwa-Israyeli, amakhosi lawa akhipha ama-tribes. Ngizobe sengena ngama-tribes kabani ka-Israyeli, ukuthi akuphi nendawo abizwe ngokuthi obani njengamanje, imaphi amagama wangempela njengamanje. Sicela ukuthi sibambe la, siyabonga kakhulu.